ecmaîn. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı talib ilimler, hurmatlı ustazlar. Bugün bizim medresemizde bir kuvvançlı gün, bayram. Muhammed Ali Karakavuz mana 2 ay burada Makka-i Mukarramada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğulgan yerde, Kur'an-ı Kerim düşkön yerde 2 milyar Müslümandın arasından Kur'an jarış boyunca Mufradat-ı Tefasir tefsirdin boyunca Allah Taala'nın jardamı menen, jakşı adamlardın patası menen, özünün mehneti, hareketi menen birinci orunda aldı. Barakallah. Allah Taala maşallah budan arıdağı Kur'an'ın muhabbatın, Kur'an'ın izzatın, Kur'an'ın azamatın yüreğine Allah Taala meken baskan olsun. Ömrüne, densoluk, rızkısına bereke verip, törөгөн enesine, terbiyalagan atasına jaratkan Allah Subhanahu ve Taala 2 dünyada alarga bakıt versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vada vergendey aytkan, Kur'an-ı Kerim'de jattagan adam, adalın adal, aramın aram dep bilgen, amal kılganga ertege Allah Taala uşunçalыk ulu daraja beret eken. Dozok vacip bolup kalgan tuğanların arasından onu şafaat kılıp bir işe alıp kirpektenге Allah Taala ruhsat veredi eken. Ata-enesine gündön dagı nurlu Allah Taala taç giygizedi eken. Oşondoy bardık elhamdülillah mınake bizdin jaranыбыз, bizdin sıymığыбыз, bizdin abirimiz, bizdin Müslüman bir toğanыбыз mınake Kur'an-ı Kerim'den 2 milyar Müslümandın arasından birinci orundu. Oşol jerde Mekke'deki Arap Müslüman bir toğanlarыбыз, Peygamberimizin urpakları, bütkül dünyadagi Müslümanlar şunday çoğun izzat abir kıldı. Hurmatlı agayın Müslüman bir toğanlar, kadırlı talib ilimler, Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. 3 nersege sıy görsetü, urmat görsetü, Allah'a sıy görsetü, urmat görsetköndey. Birincisi adiletli padişaga sıy görsetü, urmat görsetü, Allah Taala'ga urmat sıy görsetköndey. İkincisi Müslüman kariyaga urmat sıy görsetü, bul dagı Allah Taala'ga urmat sıy görsetköndey. Üçüncüsü karı Kur'an'ı jattagan, aşpas aşırбастан dagı, kemitпестен dagı Kur'an kanday Peygamberimizge түшкөн bolsa, oşondoy jattagandarga, amal kılgandarga urmat sıy görsetü, Allah Taala'ga urmat sıy görsetköndey. Kur'an-ı Kerim bu alamda en ulu Allah Taala'nın nemati. Bunday alam jaralgandan beri kıyamat günge çeyin bunday ulu nemat bolgon emes, bolboyt dagı. Oşonduktan Kur'an-ı Kerim'de jattagandarga jaratkan Allah Subhanahu ve Teala 2 dünyası üçün yüzün jarık kılsın. Kareke hoş gelipsiz. Allah Taala'm razı olsun. Dagı inşallah amaldın aldında, maydandın aldında Kur'an-ı Kerim'de elge jetkirүү, ümmetke jayıltуу, karılardı çıgarуу, bütkül adam zatka akırkı hayatına çeyin jetkirүү barına Allah Taala'm jardam bersin. Jaratkan Allah Taala dagı bir jolu hoş gelipsiz. Baskan kadamыңызга jaratkan Allah Taala'm hasanat soğuktordu жазсын. Anda mına uşul jerde ustazlarыбыз, talib ilimlerimiz barыбыздын atыбызdan bir inşallah Müslüman karını urmattap koygandı. Ruhsat etiniz. Maşallah. Barakallah. 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 İki dünyamızda Allah Taala'm jarık kılıp, jaratkan Allah Subhanahu ve Taala amal kılıp, Allah Taala Peygamber'in şefaat nasip kılıp, dinlen hizmetlerimizde kabul kılınmasın. Geldi mi? Sağ olun. Anladın mı? Geçin olur biraz. Ne oldu? Gel tamam, çıktı turayla. Girip
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Ardaqtуу bekendештер, qadırlуу talib ilimler, ardaqtуу Muhammad Ali Qaraka. Medresebizге xush kelipsiz. Barыбызга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мейри, мерайымы, жана берекеси болсун. Жараткан Алла Тааланын нематтары эсеби жок, шеги жок. Жараткан Алла Тааланын нематтарына эсеби жок, шеги жок. Шүгүрлөр, алкыш, мактоолор Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Андыктан агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таала өзүнүн акыркы китебин, Кур'ан-ы Каримин, акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга түшүрүп, кыямат күнгө чейин келе турган адам баласына эки дүйнөдө бактылуу болсун, таза жашасын, бактылуу жашасын, нурланып жашасын, адамдай болуп жашасын деп Алла Таала жашоонун жолдомосун бардыгын өзүнө камтыган кереметтүү, ыйык, улуу Кур'ан-ы Каримин түшүрүп берген. Кур'ан-ы Карим ааламда эң улуу немат. Кур'ан-ы Каримге кызмат кылынгандай бир дагы китепке кызмат кылынган эмес. Кур'ан-ы Каримди жаттагандай ааламда бир дагы китеп жатталган эмес. Кур'ан-ы Каримге жан бергендей бир дагы китепке жан берилген эмес. Кур'ан-ы Каримге мухаббат кылынгандай бир дагы китепке ааламда мухаббат кылынган эмес. Анткени Кур'ан-ы Карим эртеге түбөлүктүү кыяматта ушундай шапаат кылат, анын шапааты кабыл болгон бир дагы пайгамбар, бир дагы периште андай шапаат кыла албайт. Бул Алла Тааланын өзүнүн каламы, өзүнүн сөзү, махлуктун, периштенин, пайгамбардын, инсан, жиндин сөзү эмес. Кур'ан-ы Карим жараткан Алла субханаху ва тааlanын өзүнүн сөзү. Ошондуктан алхамдулилlah ар кылымда, ар тоордо пайгамбарыбыздын доору, сахабалардын доору, табиин, таба табиин, мына ушу бүгүнкү кылым биз келгенге чейин, кыямат күнгө чейин дагы иншааллах Кур'ан-ы Каримди Алла субханаху ва таала көтөргөн. Кур'ан-ы Карим менен Алла Таала канча бир коом, элдерди көтөрөт, жана Кур'ан-ы Карим менен канча бир коом, элдерди пас кылып жерге түшүрөт. Бунун мааниси кандай? Кур'ан-ы Каримди ким урматтаса, сыйласа, таазим этсе, жакшы көрсө, амал кылса, Алла Таала бул коомду өзүнүн кудурети менен даражаларын көтөрөт. Өзүнүн кудурети менен булардын абийин көтөрөт, соогун көтөрөт, бардык жагын Алла Таала көтөрөт. Ал эми Кудай сактасын, Кур'ан-ы Каримге кош көңүл болсо, Кур'ан-ы Каримди окубаса, таштап койсо, маани бербесе, ой жүргүзбөсө, амал кылбаса, андай коомдорду Алла Таала кордоп келген, кыямат күнгө чейин кордойт. Ошол үчүн иншааллах Кур'анды жакшы көрөйлү, бул имандан. Кур'анды окуу имандан, ой жүргүзүү имандан, амал кылуу имандан, таркатуу, жайылтуу, сактоо, булардын бардыгы имандан. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алхамдулилlah. Ушу биздин ушул доордо замандашыбыз, залкарыбыз, сыймыгыбыз, алхамдулилlah Мухаммад Али Қарака мына 2 ай мурда Саудия Арабия падышачылыгында Макка-и Мукаррама, ыйык Меккеде пайгамбарыбыз туулган, чоңойгон, Кур'ан-ы Карим түшкөн, Кур'ан-ы Каримди таркатып бүткүл ааламга жайылткан, бүткүл ааламдагы мусулмандардын кыбласы болгон, кыямат күнгө чейин береке жана хидаят таркай турган меркеси, булагы болгон, ошол жерде алхамдулилlah Алла Тааланын жардамы, Алла Тааланын колдосу, Алла субханаху ва тааланын ианаты менен мынакей Каракөз ошол жерде биринчи орунда. 2 миллиард мусулмандын арасынан суурулуп чыгып, Алла Тааланын жардамы менен биринчи орун алуу, бул Кыргызстан элибизге, Кыргызстаныбызга өтө улуу сыймык, өтө улуу белек, өтө улуу шарафат тугандар. Ошон үчүн иншааллах машааллах табарак көз тийбесин. Баракаллах, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Машааллах, жараткан Алла Таалам Мухаммад Али Қаракөзгө өмүрүнө, ден соолук, ырыскысына, амалына, үй-бүлөсүнө береке берсин. Ата-энесине Алла субханаху ва таала береке берсин. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Кариминен элибизге, кыргыз элибизге, кыргыз жерибизге, журтубузга Кур'андын берекесин,
Kur'an'ın jakşılığın, hidayatın, Allah Taala'm nurun nasip kılsın. Kıyamet gününe çeyin urpağımızdan Kur'an üzülmesin. Urpağımızdan kavrular üzülmesin. Kıyamet gününe çeyin urpağımızdan bir de kafir, müşrik, murtat, münafık çıkmasın. Kıyamet gününe çeyin inşallah Kur'an'ın kavruları, Kur'an'ın mufassirleri, tafsirleçileri, Kur'an-ı Kerim'de cayıltıcıları, okutucuları Allah Subhanahu wa Taala nasip kılsın. Peygamberimiz bir sözü verin aytıp koygan. Hayrukum. Sizlerden en mıhtılar kim? Man ta'allama'l Kur'an ve 'allama. Kim Kur'an'ı öğrenip başkalarına öğretse, Tura okusun öğrenip Tura okusun öğretse, manisini öğrenip manisini öğretse, amalını öğrenip amalını öğretse, tadabbur oy жүрgüzüp Kur'an'da bardık ilimlerdi Allah Taala'm jaşırıp koygan Kur'an'ın içine. Kur'an-ı Kerim buga çeyinki azırkı kıyamet gününe çeyin, kıyamet günden keyin dagı bardık ilimin özüne kamtıgan kasiyetli ulu Allah Taala'nın sözü. Şoň üçin inşallah Allah Subhanahu wa Taala nasip kılsın. Barыбызга Allah Taala'm dagı bir jolu barыбызга Allah Taala'm iman bersin. Dagı bir jolu Muhammed Ali Karaka hoş gelipsiz. Buna Kur'an jattagан. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Müslümanın жүрөгүнө кубаныч салуу жер жүзүндө канча жин, канча инсан болсо ошолордун ибадатынан абзел дейт. İdhalu surur alal kalbil mu'min afzal min ibadati sakalayn. Al эми bir karının bolgonda da alhamdulillah dünyada birinci mesle algan, bağındırgan karıgı жүрөгүнө kursançılık salуу bul alhamdulillah bul da ulu ibadat. Oşonduktan alhamdulillah biz özübüz atayı mına attap kelip Kırgızdın bayırkı saltı alhamdulillah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dünyada 3 nerse süykümdü, 3 nerse jagılgan degen. Birincisi atır, anan ayal zatı, anan at. Jattaş üçün 3 anı jattasaňar ele boldu. Bizdin jaşoobуздун rahаты, baktısı uşul. Atır, at, ayal degen. Bunu Allah Taala. Oşon üçin alhamdulillah mınake bul at tuuralуу Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala жалгыз ушул жаныбарлардан Allah Taala ант ичкен да. Bir dagы başka жаныбарларга Allah Taala ант ичкен эмес. Ушундан улам дагы Кыргыз эли alhamdulillah biz кыймыктансак болот. Bizde байыртыгы сөздөрү бар. Кыргыз аттын үстүндө төрөлгөн, аттын үстүндө өлөт деген. Бул эмне деген? Мурунку согуш учурунда дагы аттан эч качан түшкөн эмес. Кудайга шүкүр бүгүнкү күндө дагы жакын карада мынакей билиминибиз бардык дүйнөдөгү чемпиондор топтоп, ошол жерден Көкбөрүдөн чемпиондор да топтоп, alhamdulillah акыркы мезгилде Көкбөрү федерациясы дагы Көкбөрү Кыргызстанда кандай өнүккөн, бул өтө жакшы. Бул ат минүү, атты таптап, ат чабуу биздин динибиз туугандар. Экинчиден бул биздин маданиятыбыз, спорттук оюнубуз. Бул биздин сыймыгыбыз деп түшүнүш керек. Муну үчүн alhamdulillah Allah Taala Kur'anda وَالْعَادِيَةِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَةِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَةِ صُبْحًا فَأَتَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Şu deminip jügürgön atlarga ant dep Allah ant içip atat atка. Tuyağı taşka тийгенде искра чыгарып, от чыгарган аттарга ант дейт. Bir дагы жаныбар искра чыгара албайт экен аттан башка. Атканы атып от чыгара деген. Таң эртен кол салган, чабуу салган аттарга ант дейт. Bular niye? Çaң çıkargan, toptu jargan atlar deydi. Toptu jargan atlar. Şoň üçin inşallah Kuda kalasa at mınake Allah Taala uşunda süykümdü janыбары Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan el-hayl ma'qudun fi nawasihil hayr ila yawmil qiyama. Жылкынын peşenesinde kıyamet günge çeyin Allah Taala jakşılıkты basıp koygan degen. Kıyamet günge ila yawmil qiyama degen. Kıyamet günge çeyin жылкынын peşenesinde jakşılık bar eken. Jakşılık emne dese alımlar aytat. Bul ırıskı deyt. Bul jeňiş deyt. Bul ırıskı, bul jeňiş, bul bakıt. Allah Taala şu peşenesine koyup koygan. Oşonduktan ulakçılarga, kökbörüçülөргө, güýörmandarga жалпы эле айтат элек. Аттын peşenesine çapпагыла. Ырыскыңарга балта çapкандай болот, çapпагыла. Başka жер чаба турган жерлери бар. At akılдуу жаныбар. Attın şariatta ülüşü çoğ.
Ошондуктан Караке, ат куттуу болсун. Maşallah. Биздин белекти кабыл алып коюңуз. Мына сизге ише камчы. Maşallah. Пайгамбар сонда жаңы үйлөндүңүз, камчы дайыма үйдө туруш керек. Эркектик белги, батырлык белги болуш керек. Анан ушу менен да анан кичине аз-маз мына карап туруп, үй бүлө менен мына алар ойлобосун, ат эле минип келиптир, бизге эмне депчи? Силерге мына дейсиңер. Ошо Алла таала кабыл кылсын. Бар болуп, жараткан Алла таала дайыма аттын үстүндө иншалла ойлоп минип, ат куттуу болсун. Өзү дагы мынакей кара ат. Кара ат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн. Пайгамбарыбыз өзү чабендес болгон. Өзү батыр болгон. Алдыда болуп жүргөн. Атты жарыштарды, байгелерди уюштуруп турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атка өтө башкача мамиле кылган. Аны амин. Amin. Элегиңиз Алла таалам куттуу кылып, жүзүңүздү жарык кылып, эки дүйнөдө бактылуу кылып, баарыбызга Алла субхана ва таала эки дүйнөнүн жакшылыктарын насип кылсын. Алла куттуу болсун. Кичине чүдеңиз бияк. Ana maşallah. Ana Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Basırkeler. Baratan asmanlar.